Azula Mouhdou Amar, en tant que responsable du MAC, la Kassagin Hadrav, et Ouchara Yagin Sin, Barachagin, Idin Masih, la chou a fini présenté d'abord Emanich, la chou le poste de Sad d'Il MAC, la chute Khadmal, ou la chute qui est bonne, ou la chute d'Inad El Qabaï. Zula, Zouara, est-ce que tu gardes Emanich نغبروا سقام عندنا الريال اسميو محلو عمر زهري روح دار ذاك الساقين يوشكن اجيب لي حق ايوا انا كان يضربوا فيه مرث القبائل في البطره قال لي الصغاري وجابوا هيك مش باطري في لي سيتويان مرث القبائل لكن الشواريم نض الشراء من كون نض الصغير الشراء اذا ربعت وين هذا دين دي الشراء سيكو مرث كان ولاش ديك الشراء الشواريم الساقات انا رشاقي لي سينيلسن طون ميو سون تاكيتي ils sont acquittés la خاطر استفهارك ربي مغناسن اكل لي سيتويان القبائل يوجبوا يتغريوا ومشوا 8 تمرت القبائل وكان ماشي ضروا واحد تروح هارداكي خدمت سلجاد الا كان بالك هذا السجاه انت حبسانسن دونك الى اكارن كبر فوز الكلوس تذكرين حشم تذكرين هذا الشوظن ثمانية تمرت القبائل ويحلوا لا سوليسيون يونيك تمر ذاكي اما تمرت القبائل اون بارتيكوليرمون تمرت الجزائر دي فاسون جينيرال ابريدا وحيدي قلان تيماني تمرت القبائل لا سول يونيك سوليسيون او بروبليم كو رونكونتر لي سيتويان كابيل دون فاسون particulière et les citoyens algériens d'une façon générale ne peut passer que par l'autonomie de la Kabylie. C'est la seule et unique solution et pour réaliser cet objectif noble, Hacha, Tadoukouli, il a que la Kabylie de Kouré Merdic. ايش ماشي محمد ارنو يانا ديونهم سلاي ارنو كان ديونهم سلاي ولا ولا شو le président par intérim du MAC انا عامل qu'il est le MAC a pris l'engagement de faire respecter le serment des anciens, au nom de, ça veut dire au nom de toutes les croyances. يرنوح نتنارا قولن يمزورا باللي كذا مورثنا يركوا كثلا أرذا تعيش بكل ذم بكل القرن أريم بصح ما تبدل النفوس وكذا كي بغانا لا تبدل النفوس ذا مورثنا غتبدل النفوس لا تبدل نون با وذم مي ذا فوس فري بغانا تبدل ثلاثة مورث القبائل بغانا ثلاثة مورث النظام نكون نقبل هذا بدا انت تسير الجزائر هاك قارن انت مورث تعرف تسلم نكون ناس القار ورثتي اللي تعرف ورثتي اللي تسلم كان وحدث ثمورث القبائل اون بارتيكولير ثمورث القبائل افيك سا لايسيتي سيتادير ثمانية الدنيا فيها كلين هسوا قادرون دي ثمورتك ولاش وين عايشنا في عيار شنا فيهم ولاش وين هذه وين ويض هذه من كيسيو ولاش وين الذيل اللي قبيليا سي ان اكزومبل اترافير لو موند دوبوي لي طون انسيان هذا سافوسان نكوني عقلها كوفريد l'autonomie de la Kabylie est une nécessité technique, est une nécessité politique, c'est une nécessité sociale pour guérir, commencer à guérir le mal de l'Algérie qui s'appelle pays arabe et islamique. Nous n'en voulons pas. Il ne sera ni arabe ni islamique, il sera algérien de tous les Algériens et la Kabylie sera kabyle de tous les Kabyles. Avec toutes ses libertés. Point. Merci. Maintenant, Azoro Lucad قدم ديمانيك en tant que responsable du MAC دي توسيناكين دوسي ذا سين براشاكين غيتوا يوم مشوران اشو يعني ثينيض ذقوالي قدم ديمانيك مولا شو غيديف نتكلم Azoro Lucad je suis responsable au sein du MAC. Dernière, je m'excuse, je vais parler en français.
c'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Parce que c'est une atteinte grave aux libertés individuelles fondamentales pour lesquelles le MAC a toujours appelé à la préservation de ces libertés-là. Grâce notamment à la mobilisation du MAC qui a été rejoint, c'est heureux en Kabylie, par l'ensemble des militants, des associations et même des députés de certains partis politiques. Nous sommes heureux d'avoir mené cette bataille ensemble. La relax Nwassaguin, c'est une grande victoire, mais elle est insuffisante dans la mesure où, on doit le dire, que l'interpellation même de ces citoyens Micheline, elle n'avait pas lieu d'être, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, nous suggérons que dans la foulée de cette victoire Nwassaguin, nous entamons un autre combat pour faire respecter, notamment par la police et la justice, les libertés fondamentales que sont, par exemple, l'inviolabilité des demeures et des commerces et des citoyens dans leur vie intime. Et cela, évidemment, nous sommes réjouis par le verdict qui a été prononcé, mais il demeure entendu que ce n'est pas suffisant parce que nous devrons aller vers l'avant pour empêcher à l'avenir de telles exactions ne se reproduisent. Inch'Allah, c'est une première victoire. Inch'Allah, nous irons de victoire en victoire. Alhamdulillah, on a constaté que les Kaïdou d'Aqbaïli ont répondu à l'appel du MAC. Vous êtes les responsables, vous êtes les dirigeants. On vous remercie et nous vous attribuons une part du succès. Kaïdou d'Aqbaïli, Kaïdou d'Issan Nif, Alhamdulillah, يوجد والحمد لله كنوين الصولم أقلقنا الحنا فوز الكفوس وإن شاء الله nous irons de victoire en victoire. الدرنوغ يونوال أفضل يزيدان إهين تمليليث أس الديساقين رانين في الشرايا كنا رسالتين لسيتوين نظن في الأرمان في رثان أكو تمليليث النظام le 8 novembre تمسلاكين توقفوا التلفانا اللي وقفوا تمليلي يبقى ديالنا ما نسمي لك اين كان نصوض غير عرف اللي نتمر تقبايلي نسكن لكن ذا يتمور ثاقين تمور ثاقين النار تمور إغدجان إماراون النار لزنصيد وسنجاجا إيوان ونتسامل إيوان تسخن الناس أقرأ ذاقين يظل الساقين الوزكا. أنا مرحبا. أنا مرتك أمس أزرو.